Mutongeria wa kiama kia PNU uria niwe wari ngavana wa mbere Meru Peter Munya ni anenkerete thirikari ntuku 7 gukinyithia muthia mpithukiro cia maitha na gutigira ndithi iria ci mwankira thaiji ni gucoka. Augite kethira bobo butikarika agetana gikaro kingi Jumatatu twitite gutumiria mwerekera. Nenduranirite riboti iji kumania na mpithukiro cia maitha iria itigite ndithi nyingi ci na ntoka thomba kugurarwa na bangi gukua miankene atigania na ndio rogo chwa getekio ngavana kaunti ya Meru niwe Peter Gatira Munya nona nete muthoro jo munene ne makarikaja kunoa na tukairwa ati baba kwa rivu wa insight yantu no raisa tantu rito akiri tutakwenda nonsense. We are tired of that nonsense. Grown ups speaking like kids when very serious matters are being discussed. The incitement. How do we incite a bandit in the forest? Does even speak your language? The insecurity and the killing of our people has been systematic since 2023. Barriers all the time. Munya anenkerete thirikari ntuko 7 kuthiria mpithukiro iji na kinya gucokia ndithi iria cietwe. Tukwana kiumia kimwe. Thirikari icokie nambe cietu iretire na itwire wita kuma 2023 ichokwe antu baraba kurithia nao batiba kuma kaunti ya Meru. Sheria ya Kenya iriwa muntu arithie na akwikwo ukenda kuthama ngambe ciaku wita kaunti ingi kawaya wa permit muntu kuina issue ya quarantine na kuingila mirimo ya livestock ya mifugo kaunti isio lutita kurithia kote na permit. Wetu tume kaunti ya Meru ndio kwa muntu wende hora uma na kuya kurithia kaunti ya Meru. Na baba kurithia no boga baithete amba baba kura antu tuku. Akiuga anto bakuma omemero na baraba kurethiria nkamera ciao ndene Meru kinyabo beberwe. Thirikari thami antu ara barethetie nkamera na ngumi na ara Rwanda wa Meru. Saindie buri. Saindie tiania na Rwanda wa tiania na Rwanda roembe na arandu muru na uko kuonde Rwanda ro. Na aratuza kia ngambe baraba ina kamera nao na ngambe che kuma ome ya Meru. Thirikari ya mbilu sitamia thai tutekwenda kwa ngono tukunwa no tumechamanio tukwenda michamanio ayo kuyo tukithiria michamanio antu baraba urairibo kuyobera buroka ira ngambe etawire ngambe tuchione ina chio wingirete turetrete watu ira michamanio ni waita michamanio kandevene kwariria antu baraba tuni ngambe ko bari yobera ate ina mana ngambe ikichi uye na chio tuchichokerie tukamya kuigwe wita migambo iregwa timbaru ni MCDMK Kiogora 2023 wakasema wanakuja na drone kuangusha huku ati watapiga watu wanaibia watu ng'ombe zao na kuwa watu. Hakuna kitu, miaka imepita 3. Hao UDA tu hawa. Naibu rais anakuja anasema jana anasema tupatieni wiki 2. Tunajua hakuna kitu. Hii serikali ni talaka tunaenda kuipatia kabisa. Kasongo, we are telling you, we don't need your people in Meru again.